Random test ke bangile Mynta Sngi hapo polis bazar Prafu Ngut but nagini Prafu Ngut kilong positive lokwan percaya ini ba kini ki screening centers ni ki testing centers ki jongi ki ngidon keleng kamot bada ladang iyo positive ki dei bedna tu ka jaka hindai ki dei na ki wei ki jaka ru ki ba wandon kam syakitu ki jaka ngidon ki testing center kuma polis bazar Mynta Sngi yo kamot ba ki dei po polis bazar ki dei ni ki wei ki jaka ru ki wandon kam shimet namata ki jingdon kam shimet apo polis bazar na West Hills ke kerteng ke jungi ke dei khangsing nong si drip sansnem karta shenrang iban pok se kolong mau thar mission block idon ke jing stom ke jing penhiar mensim idon ke jing stom but kilara ispo mairang civil hospital hamairang kita si namata covid kilap i positive tek antigen te namar kacing sistem kacing ki refer no i shapo civil hospital ndai steng ti ila khlat no tang kapo mairang hi tigini gilang jing penra nakaliang ka tenan kot khe Prafu Ngut Mynta Sngi hapo East Hills kidon sispa arpuai nagini sispa arpuai khandai fenyo kidi ki high risk case san kidi ki armed forces paramilitary forces khatsan kidi ki health workers pada kidi khatsan nyawut kidi ki staff nurses hapo civil hospital chilo pad hendriu ki wei ki staff ki badai nagni ke jo hospital ka chilo civil hospital hapo Ganesh Das government MCH hospital but test positive they way doctor but way staff nurse Riboy life way khat lai ki armed forces paramilitary forces khat pra ki high risk cases East Garo Hills khatsan khatsa ki shopkeepers hapo Rongjeng bazar iway the high risk case hapo Rongjeng bazar North Garo Hills iway the returning iway the high risk case West Hills iway the high risk case West Garo Hills khat iway the ILI case new ki armed forces paramilitary forces iway the returning iway health worker but ki high risk case